استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای رشد تمام ساحه‌های اقتصادی ملی از جمله ساحه سیاحی زمینه مساعد فراهم آورد. تبدیل ساحه سیاحی به مهمترین بخش اقتصادی ملی ظرف 35 سال صاحب استقلالی روند رشد سیاحی سر از سال 2000 سرعتی بیشتر گرفت. از برلین تا لندن، از فلوریدا تا توکیو، راهیابی نمایندگان بخش سیاحی تاجیکستان به بازارهای جهانی سیاحی و معرفی ظرفیت‌های ساحه به عالمیان. اعتراف بین المللی و بالا رفتن ایمیج تاجیکستان چون کشور سیاحیش در حال رشد و کشف ناشده. در کشور بیش از 30,000 انشاءات‌های مهم به استفاده داده شده. قریب 70% اینفراستراکچوری که ساخته شده است و ساحه سیاحی توأم است. ثمره استقلال و آزادی، اعتراف جهانی تاجیکستان به عنوان امن‌ترین کشور عالم. با رقمی کنونی ساحه نیز توجه مخصوص ظاهر گردیده است. شماره سیاحان خارجی مرز 2 میلیون نفر را هم گزاره کرد. نتیجه سیاست درهای باز، انفراستراکچور مناسب، سوداگردانی روادید و مهمان نوازی تاجیکانه. یک از دستاوردهای مهمی دوران استقلالیت این تأسیس دادن اساسیاسیون ملی سیاحی جمهوری تاجیکستان میباشد. بزرگترین نمایشگاه گردشگری دی‌آی‌تی دوشنبه هوسمندی شریکان و سرمایه‌گذاران خارجی را به ساحه سیاحی تاجیکستان بیشتر از پیشتر کرده است. سیاحی در وطن عزیزمون با صورت خیلی بلند رشد یافته ایستاده است. مرادف منطقی این گفته‌ها در فیلم مستند سرزمین سیاحی از روزنه جهان نما. در ظرف 35 سال استقلالیت دولتی ساحه سیاحی جمهوری تاجیکستان به یک بخش مهم اقتصادی ملی تبدیل یافته دستاوردهای نظررس به دست آمده است. این روند مخصوصا پس از سالهای 2020 سرعتی بیشتر گرفت. امروز سیاحی یک از ساحه‌های افضلیت‌ناک رشد اقتصادی ملی به حساب می‌رود و دورنمای آن خیلی وسیع است. با مقصد ترقی دادن ساحه سیاحی، معرفی شایسته امکانیت‌های سیاحی مملکت و فرهنگ ملی در عرصه بین المللی، اینچنین جلب سرمایه به انفراستراکچور سیاحی پیشنهاد می‌نمایم که سال 2018 در کشور سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کرده شود. در این روند حکومت کشور را ضرور است که برای رشد هنرهای مردمی و صاحبکاران و هنرمندان جدا نبودن قرض‌های امتیازناک را توسط فاند دستگیری صاحبکاری وسیع برآماند. ما مبلغ‌های زیاد داریم، لیکن مبلغ‌ها اسکوب کرده نمی‌شوند. تحت نظارت جدی گرفته بی‌واسطه در نواحی‌های دوردست کوهستان آنهایی که به هنرمندی کاسبی دیگر مشغول هستند با آنها جدا کردن در کار به هر کدام آنها. اینچنین با مقصد هوسمندگردانی اهالی جهت استحصال مالهای نیاز مردم در خانه و رشد هنرهای مردمی از 1 ژانویه سال 2018 فروش چنین مال و مواد از پرداخت همه نمودهای انداز آزاد کرده شد. قبول قانون‌ها و برنامه‌های دولتی عاید به رشد سیاحی، اعلان سال‌های رشد سیاحی و هنرهای مردمی، تشکیل ساختار مخصوص از جمله کمیته رشد سیاحی و تأسیس تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی، جاری نمودن نظام امتیازها برای سرمایه‌گذاران از جمله چنین اقدام‌هاند. این هم از زمینه گذاشت که سیاحی همچون ساحه افضلیت‌ناک اعتراف شود. در دام 35 سال استقلالیت ساحه سیاحی به یک از بخش‌های افضلیت‌ناک اقتصاد کشور تبدیل یافت. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای رشد تمام ساحه‌های اقتصادی ملی از جمله ساحه سیاحی زمینه مساعد فراهم آورد. تاجیکستان همچون کشور دارای طبیعت نوتکرار، میراث غنی، تاریخی و فرهنگی، کوههای آسمانبوس و چشمه‌های شفابخش، اینچنین مهمان نوازی خاص تاجیکانه امکانیت‌های وسیع رشد ساحه سیاحی را صاحب گردید. هنوز سال 2007 جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوق سازمان بین المللی سیاحی گردید و شروع از آن سال تا به این دم شرکت‌های سیاحی وطنی همساله در نمایشگاه‌های بین المللی تاجیکستان را معرفی می‌کنند. نیست کشوری که
имрӯз ба самти сайёҳӣ таваҷҷӯҳ накунад ва дар ҳар ҷое ки рафтем ба кишвари хеш намояндагони ин давлат даъват накунанд. яъне ки вақте ки бори аввал дар соли 2008 ба таври муташаккил мо дар намоишгоҳи байналмилалии ITB Берлин иштирок мекардем, дар он ҷо бес аз 170 кишвар иштирок мекарданд ва вақте ки мо сайр мекардем дар он кулли кишварҳои олам буданд ва ҳар кишвар даъват мекард. баъзе кишварҳое буданд ки дар он ҷо ҷанг мерафт, баъзе кишварҳое буданд ки ҳанӯз мушкилотҳои минтақавӣ доштанд, баҳсҳо доштанд, вале ҳама онҳо даъват мекарданд ки биёед ба кишвари мо, ҷойҳои диданӣ дорем. ва вақте ки муаррифӣ мекарданд, воқеан маконҳо ва имкониятҳои васеъи сайёҳиро доро буданд. яъне ягон кишваре нест ки аз ин зебогиҳо, чӣ табиат бошад, чӣ кӯҳистон бошад, чӣ об бошад, чӣ мисол мева бошад ё ки дигар бахшҳои ҳамон хизматрасоние бошад ки барои инсонҳо ҷолиб бошад, яъне ки ҳатман бархурдор ҳастанд. барои ҳамин сарвари давлати мо дар оғози солҳои соҳиби истиқлолӣ ҳамеша баён мекарданд ки тоҷикистони азизи мо дорои хеле имкониятҳо ва зарфиятҳои хуби сайёҳӣ аст. ба хотири ҳамин мо тавонем ки ин соҳаро албатта ривоҷ диҳем ва барои ин зарурат дорем ки зерсохторҳои ин соҳаро мо бояд бунёд кунем. ва ҳамон сиёсати созанда, сиёсати бунёдкорона, сиёсати бобарори сарвари давлат буд ки тавъамии анамон раванди созандагиву бунёдкории сарвари давлат мусоидатгар шуд ба соҳаи сайёҳӣ. чунки ҳар созандагие ки дар ҳар як гӯшаи тоҷикистон мешавад, дар он ҷо як зерсохторе ҳаст ки ҳатман барои сайёҳ лозим мешавад. ва бадин минвол мо дар як муддати хеле кӯтоҳ, алахусус агар 10-15 соли охирро бигирем, хеле аз лиҳози зерсохторӣ хеле рушд кардем. ин ба чашм аён аст ки имрӯз чӣ роҳҳо аст, чӣ пулҳо аст, чӣ нақбҳо аст, чӣ инфраструктуре ки дар сари роҳ аст, чӣ маҳаллаҳомон, минтақаҳомон, шаҳру ноҳияҳомон, боғу гулгашту хиёбону маконҳои истироҳату фароғату ва дигар бахшҳое ҳастанд ки аллакай хеле инкишоф ёфтаанд ва ин албатта барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон боз метавонад ки кӯмаке карда бошад. ман ифтихорманд ҳастам ки бевосита дар замоне ки раҳбарии соҳаи сайёҳиро бар дӯш доштам, мо тоҷикистони азизро соли 2007 ба созмони ҷаҳонии сайёҳӣ ворид намудем. ба пешниҳоди ҷаноби олӣ ва ҳукумати мамлакат дар кишвари Колумбия форуми ҷаҳонии сайёҳӣ баргузор гардид ва дар он ҷо тоҷикистони азизи мо ба ин созмон пазируфта шуд. ва баъд аз ин ба ин созмон пазируфта шудан, аллакай ба тамоми чорабиниҳое ки дар сатҳи ҷаҳонию байналмилалӣ зери васояти ин созмон баргузор мегардиданд, тоҷикистони азизи мо даъват мешуд. ва мо ҳайати тоҷикистон, намояндагони тоҷикистон, ширкатҳои сайёҳии кишвар дар ин давраҳо иштирок мекарданд ва ҳар як иштирок албатта муаррифии кишвар буд. дар ҳар як иштирок садҳо намояндагони давлатҳои дигар омада шарик меҷустанд то ки бо кадом роҳу восита ба кишвари мо биёянд. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ки таи 18 соли охир бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам ҷаноби волӣ эмомалӣ раҳмон, соҳаи сайёҳӣ хеле босуръат рушд ёфт. имтиёзҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи сайёҳӣ дода шуд, шароитҳои хубро фароҳам овард ки зиёда аз 240 та ширкатҳои сайёҳӣ таъсис дода шуд ва ин ширкатҳои сайёҳӣ ҳам барои равон намудани сайёҳони тоҷик ба хориҷ аз кишвар, ҳам қабул намудани сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон мусоидат мекунанд. имтиёзҳо бевосита барои таъсис намудани ҷойи нави корӣ мусоидат кард. қабули қонунҳо, стратегияҳо ва барномаҳои давлатӣ, содагардонии низоми раводид, рушди инфраструктури нақлиётӣ ва сайёҳӣ, инчунин ташкили чорабиниҳои байналмилалӣ барои пешрафти соҳа мусоидат намуданд. ташкили заминаҳои ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ. баъди ба даст овардани истиқлолият, ҷумҳурии Тоҷикистон тадриҷан заминаҳои ҳуқуқии рушди соҳаи сайёҳиро ташаккул дод. дар солҳои 1990-2000 як қатор қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди сайёҳӣ қабул гардиданд. қонун дар бораи сайёҳӣ, санадҳои
مربوط به سرتیفیکاسیای خدمترسانی، نظام اجازتنامه‌دهی و تنظیم فعالیت شرکت‌های سیاحی قبول شدند. یکی از دستاوردهای مهم تأسیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2017 میباشد. این اقدام امکانیت فراهم آورد که سیاست دولتی در سمت سیاحی متمرکز گردیده، هماهنگسازی فعالیت بین وزارت و اداره‌ها بهتر کرده شود. حکومت مملکت استراتژی رشد سیاحی تا سال 2030 را قبول نمود که هدف‌های اساسی آن رشد انفراستراکچور معاصر، بلند برداشتن رقابت‌پذیری محصولات سیاحی، تشکیل جایهای نوی کاری و معرفی تاجیکستان همچون کشوری سیاحی بین‌المللی میباشد. در دوران استقلالیت انفراستراکچور سیاحی به طور نظررس رشد کرد. در جمهوری صدها مهمانخانه، آسایشگاه، استراحتگاه، مرکزهای خدمترسانی و شرکت‌های سیاحی تأسیس داده شدند. تنها در سال‌های اخیر شماره سوبیکت‌های خدمترسانی سیاحی و شرکت‌های سیاحی به مراتب زیاد گردید. تنها در دوره آمادگی به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در منطقه‌ها ده‌ها انشاءات سیاحی ساخته شدند. دوام سال‌های اخیر شماره سیاحان خارجی به مراتب زیاد گردید. جاری شدن نظام روابط الکترونی، بکار کردن ویزا برای شهروندان یک قطار کشورها و دیگر امتیازها به افزایش شماره سیاحان به کشور مساعدت فعال نمود. در دوران استقلالیت دولتی نمودهای گوناگون سیاحی از جمله اکوتوریسم، کمپینگ و گلمپینگ، سیاحی کوهنوردی، سیاحی تاریخی و فرهنگی و اگروتوریسم رشد نمود. تبدیل دادن هنرهای مردمی به جزء مهم محصولات سیاحی از دستاوردهای مهم ساحه در دوران صاحب استقلالی ارزیابی می شود. رشد مهمانخانه‌ها، شرکت‌های سیاحی و خدمترسانی‌ها، راه‌اندازی آزمون‌ها و تشبث‌ها برای دستگیری صاحبکاری از جمله دستاوردهای ساحه سیاحی در دوران استقلالیت به شمار می‌روند. یکی از دستاوردهای نظررس در ساحه سیاحی مملکت همساله اشتراک فعالانه نمایندگان بخش سیاحی کشور در نمایشگاه‌های بین‌المللی میباشد. با شرافت سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت از جمله ساحه سیاحی به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. با اعتراف جامعه جهانی، تاجیکستان امروز همچون کشوری دارای طبیعت ناتکرار، میراثی غنی تاریخی و فرهنگی، کوههای آسمانبوس، پیریخ‌های بزرگ، کل‌های مصفا و مهمان نوازی صمیمی مردم شناخته می شود. در سالهای صاحب استقلالی برای رشد ساحه سیاحی زمینه استوار حقوقی و اینستیتوشنالی فراهم آورده شد. با مقصد جلب سرمایه‌گذاری و دستگیری صاحبکاری برای سوبیکت‌های ساحه سیاحی امتیازهای اندازی و گمرکی پیش بینی گردیدند که برای ساختمان مهمانخانه‌ها، مرکزهای استراحتی و دیگر انشاءات‌های سیاحی شرایط مساعد فراهم آورده می شود. یکی از دستاوردهای مهمی سالهای صاحب استقلالی رشد انفراستراکچور سیاحی می باشد. در سراسر کشور مهمانخانه‌های زمانوی، آسایشگاه‌ها، مرکزهای اطلاعاتی و سیاحی، مجمعه‌های فرهنگی و فراغتی و دیگر انشاءات خدمترسانی ساخته و تجدید گردیدند. همزمان راه‌های بین‌المللی و داخلی، فرودگاه‌ها و دیگر انفراستراکچور نقلیاتی بهتر گردیده، دسترسی سیاحان به مناطق گوناگون مملکت آسان‌تر شد. سیاست پیش گرفته سرور دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای هر چیز زودتر و با سرعت رشد دادن ساحه سیاحی و بخصوص در پیام‌هایشان قید کردند که تاجیکستان که از 93% کشور کوهسار است، ما باید سیاحی کوهنوردی، کوهگردی و گردشگرایی رو رشد دهیم. و امروز خیلی دیده ایستادید سیاحان زیاد هستند، همه آنها به تاجیکستان عزیز ما تشریف آورده ایستادند و از ما کارمندان ساحه سیاحی آن را طلب میکنند که در کار خود پیشصف باشیم، خدمت رسانی خوب به آنها پیشنهاد نماییم و خطسیرهای جالب وطن عزیز خود را به آنها معرفی کنیم. امروز ساحه سیاحی در حقیقت در وطن عزیزمون با سرعت خیلی بلند رشد یافته ایستاده است. امروز شما ببینید که شهر دوشنبه چخیر روز از روز با شرافت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی چگونه دیگرگون گشته ایستاده است و در مابین شهرهای جهان همچون شهرهای سیاحی بهترین و امن شناخته شده ایستاده است. سیاحی که به کوههای فون برای سیاحت کردن می آید
ӯ ҳамаи маълумотҳоро пешакӣ аллакай аз сомонаҳои иҷтимоӣ, аз шабакаҳои интернетӣ дастрас мекунад ва ба онҳо чизи аввале ки мафтунашон мегардад ин иқлими Тоҷикистон аст ва новобаста аз он ки дар шаҳрҳо ҳарорати ҳаво баланд бошад, дар кӯҳҳои Фонч хеле дида истодаед ҳарорат мӯътадил аст, баъзан ҳам хунук ҳам ҳаст. дигар ин хатсайрҳову ин кӯҳҳои сарбафалак кашида ва ин кӯлҳои зебои осмонранг диққати онҳоро ҷалб мекунад ва онҳо бисёре аз онҳоро ман медонам ки дар собиқаи кории худ гаштаву баргашта боз ҳам ба Тоҷикистон меоянду ҳамроҳи худ боз рафиқону дигар шахсонро гирифта меоянд то аз ин зебоиҳо лаззат баранд. солҳои охир тоҷикистон байни давлатҳои ҷаҳон борҳо ба даҳгонаи кишварҳои амтарин шомил гардидааст. Ин далели собити он аст ки ҷомеаи байналмилалӣ натиҷаҳои сиёсати муваффақонаи роҳбарияти Тоҷикистонро дар самти таъмини субот, ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон ва таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ баланд арзёбӣ мекунад. пажӯҳишгоҳи амрикои афкори умум Гелаб Тоҷикистонро дар қатори амтарин давлатҳои ҷаҳон дар ҷойи дуюм қарор додааст. мувофиқи натиҷаҳои назарсанҷӣ ки дар 142 кишвари олам анҷом дода шудааст, 95% аҳолии кишвар ҳангоми сайругашти шабона худро комилан дар амн эҳсос менамоянд. ин дастовард далели равшани он аст ки дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвари мо ба макони сулҳ, субот ва оромии ҷомеа табдил ёфтааст. бояд гуфт ки имрӯз амнияту суботи ҷомеа, фазои ороми шаҳрҳоу деҳот, инчунин меҳмоннавозии анъанавии тоҷикона аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун арзишҳои олӣ эътироф шуданд. солҳои охир Тоҷикистон байни давлатҳои ҷаҳон борҳо ба даҳгонаи кишварҳои амтарин шомил гардидааст. ин далели собити он аст ки ҷомеаи байналмилалӣ натиҷаҳои сиёсати муваффақонаи роҳбарияти олии Тоҷикистонро дар заминаи сулҳ, таъмини ҳимояи ҳифзу ҳуқуқи шаҳрвандон ва таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ баланд арзёбӣ намуданд. ҷой гирифтани Тоҷикистон дар қатори кишварҳои амтарини олам гувоҳи он аст ки ҷомеаи байналмилалӣ воқеан ҳам Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббусҳои глобалӣ ва инчунин кишвари амтарини сайёра эътироф намуданд. яке аз дастовардҳои асосии давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ин ба маротиб зиёд шудани шумораи сайёҳон ба ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ мегардад. бо истифода аз ҳама имкониятҳои мавҷуда барои муаррифии таърихи пурғановату мероси бои фарҳангӣ, табиати нодири серобуранг ва мавзеъҳои биштосои Тоҷикистон ки заминаи устувори рушд барои соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб мераванд, инчунин рушди инфраструктур, марҳила ба марҳила беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва омодасозии мутахассисони соҳибкасб кӯшиш ба харҷ дода шуда барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ва ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ саҳм мегузорад. давоми 35 соли истиқлолият Тоҷикистон аз як кишвари камшинохт ба самти сайёҳии ҷолиб табдил ёфт. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди тамоми бахшҳои иқтисоди миллӣ аз ҷумла соҳаи сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам овард. Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои табиати нотакрор, мероси ғании таърихиву фарҳангӣ, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои бузург, чашмаҳои шифобахш ва фарҳанги меҳмоннавозии тоҷикон имконияти васеъи рушди сайёҳиро соҳиб мебошад. дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ соҳаи сайёҳӣ бо мушкилоти зиёди иқтисодӣ ва инфраструктурӣ рӯбарӯ гардид, вале бо гузашти вақт сиёсати давлатии ҳадафманд барои эҳёи соҳа, ҷалби сармоягузорӣ ва муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ роҳандозӣ карда шуд. сайёҳӣ ҳамчун василаи собитшудаи ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ, соҳаи таъсисдиҳандаи ҷойҳои нави корӣ, манбаи даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ саҳми назаррас мегузорад. як аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолият ин таъсис додани Ассотсиатсияи миллии сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ин пули беҳад қавӣ мешавад байни
ширкатҳои хусусӣ ва ниҳодҳои давлатӣ суръаткунонии хизматрасониҳо ва баро мондани хизматрасониҳои нав дар умум ассотсиатсияи миллии сайёҳӣ дар дигар кишварҳо ҳам вуҷуд дорад ва саҳми бисёр калон дорад барои рушди соҳа. барои ин ҳамаи ширкатҳои ҳавопаймоиро муттаҳид мекунад. ин ширкатҳои сайёҳиро дар як ассотсиатсия муттаҳид мекунад, меҳмонхонаҳоро муттаҳид мекунад, тарабхонаҳоро ва ширкате ки аз сайёҳӣ суд фоида ба даст меорад дар чатри ассотсиатсияи миллӣ бояд бошад. ёд дорем аввалин сафари раиси созмони ҷаҳонии сайёҳӣ ҷаноби Толиб Рифаиро ба Тоҷикистон ки вақте ки омаданд ва сарвари давлат ӯро ба ҳузур пазируфтанд ва дар як суҳбати беш аз 2.5 соатае ки бо пешвои муаззами миллат доштанд ва хеле бо як лаззат бо як таваҷҷӯҳи хоса гӯш карданд ва ҷаноби олӣ ҳатто харитаи Тоҷикистонро ба ҳуҷрааш дастур дод ки биёранд ва тамоми имконияту зарфиятҳои сайёҳии моро ба меҳмон бевосита худ шинос намуданд. ва вақте ки мо аз ҳузури ҷаноби олӣ мебаромадем ва барои мулоқот бо рӯзноманигорону журналистон дар роҳ ба ман ҷаноби Толиб Рифаӣ гуфтанд ки ман дар сурати раҳбари давлати тоҷикон як коршиноси сатҳи ҷаҳонии сайёҳиро дарёфтам, чунки он қадар огоҳ аст. Ман дар ҳар ҷое гуфтам бо ҳар касе во мехӯрам, ман тавсия медиҳам, вале дар ин ҷо ман фақат тавсия гирифтам, фақат боз чизҳое барои худ гирифтам ки бори аввал мешунидам ва аз ин хеле лаззат бурдам. Вақте ки бо журналистон суҳбат мекард он нафар ва гуфт ки ман Тоҷикистон як биҳишти кашфношуда аст ва бо ин зарфиятҳо, бо ин имкониятҳое ки дорад, ҳатман ҷойгоҳи худро дар олами сайёҳӣ пайдо мекунад. ва ҳамин буд ки зарурат пеш омад ки дар кишварамон як сохтори алоҳидаи сайёҳӣ бо номи Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шавад, ки фикр мекунам ки хеле сари вақти буд. дар тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон имрӯз барои қабули меҳмон, шароит барои истироҳату фароғати меҳмон, ҷойҳои диданӣ, ҳама роҳҳо ҳамворанд, ҷойҳо дастрас ҳастанд ва воқеан зарфиятҳои хеле имкониятҳои хеле зиёде барои ин рушди соҳа муҳайё гардидааст. Тоҷикистон дар даҳҳо намоишгоҳҳо ва чорабиниҳои сатҳи байналмилалии сайёҳӣ иштирок намуда имкониятҳои сайёҳии худро дар кишварҳои Аврупо, Осиё, ховари миёна муаррифӣ кард. ин иқдомҳо ба баланд гардидани обрӯ ва нуфузи байналмилалии Тоҷикистон мусоидат намуда таваҷҷӯҳи сармоягузорон ва ширкатҳои сайёҳиро ба кишвари мо бештар гардонид. ҳамзамон дар кишвар намудҳои гуногуни сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳии кӯҳию экологӣ, фарҳангӣ, таърихию фарҳангӣ, этнографӣ, солимгардонӣ, сайёҳии деҳот, варзишӣ ва саргузаштӣ рушду нумӯ пайдо карда барои сайёҳони дохилию хориҷӣ имкониятҳои нави сайёҳат фароҳам оварда шуданд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ аз ҷумла қалъаи Ҳисор, шаҳри босонии Саразм ва дигар мавзеъҳои таърихӣ ҳифз ва таҷдид гардида ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои миллӣ ҷузъи муҳими маҳсулоти сайёҳӣ муаррифӣ мешаванд. созмонҳои байналмилалӣ ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро вобаста ба эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва пешбинӣ намудани имтиёзҳоро барои пешрафти соҳа тадбирҳои саривақтӣ арзёбӣ намуданд. тибқи ҳадафҳои стратегияи миллии рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мероси бойи таърихиву фарҳангии Тоҷикистон, табиати нодири он бо кӯлҳо, ҳайвоноту растаниҳои нодир, инчунин кӯҳҳои баланд шарти муҳим
مهم برای رشد ساحه سیاحی و افزایش حصه ساحه مذکور در مجموع محصولات داخلی کشور محسوب می‌یابد. در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت ساحه سیاحی پیوسته رشد یافته. جمهوری تاجیکستان در این سمت مهم استراتژی به دستاوردهای نظررس نائل شد و در عرصه بین‌المللی صاحب آبرو و اعتبار خاصه گردید. عضویت تاجیکستان به سازمان جهانی سیاحی، پذیرفته شدن پایتخت وطنمان شهر دوشنبه با عضویت فدراسیون عمومی جهانی شهرهای سیاحی، اعلام گردیدن شهر دوشنبه پایتخت سیاحی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2020-2021، برای خط یونسکو شامل گردیدن موضع تاریخی سرزم، باغ ملی و میراث غیرمادی فرهنگی چکن، صنعت گلدوزی جمهوری تاجیکستان، جشن نوروز، آش پلو و موسیقی شش مقام دلیل این گفته‌ها بوده. سیمای سیاحی تاجیکستان به جهانیان معرفی و مشهور گشت. با مقصد پیدا نمودن بازارهای نو، نمایندگان بخش سیاحی مملکت در کلانترین نمایشگاه‌های سیاحی و تجارتی و هنرمندی شرکت ورزیده، ذخیره و امکانات سیاحی مملکت را به دوستداران سیر و سیاحت تاجیکستان تبلیغ و تشویق می‌نمایند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در منطقه‌ها اینفراستراکتور ضروری سیاحی بنیاد گردیده ایستاده است که برای جلب بیشتر سیاحان، بلند گردیدن جایهای نوی کاری و در مجموع رشد استوار سیاحی در مملکت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. با در نظر داشتن اهمیت این ساحه کلیدی در رشد اقتصادیات و اجتماعیات کشور، آن همچون سمت افزایندگی رشد در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 درج گردیده، پیشوای ملت همساله در پیام‌های خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وابسته به وسعت بخشیدن سیاست دولتی در این سمت استراتژی به ساختار و مقامات مربوطه دستور و سفارش‌های مشخص می‌دهند. حکومت مملکت برای تامین جالبیت ساحه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امتیازهای زیاد مقرر نموده، در مرحله اول برای آباد نمودن موضع‌های سیاحی و تأسیس اینفراستراکتور ضروری زمینه‌های اقتصادی و حقوقی فراهم آورد. طبق سندهای قبول گردیده، شرکت‌های سیاحی در طول 5 سال اول فعالیت از انداز از فایده، واردات تجهیزات و تکنیک و مسائل ساختمانی برای بنیاد انشاءات اینفراستراکتور سیاحی از انداز از ارزش علاوه شده و باج گمرکی آزاد کرده شده. اندازه باج گمرکی برای واردات افت نو با مقصد سیاحی 50% کاهش داده شد. فراهم آوردن امتیاز اندازه گمرکی هوسمندی صاحبکاران را باز هم زیاد نموده. تنها در زمینه این امتیازها امروزها زیاده از 20 لایحه اینفراستراکتوری سیاحی در سمت‌های بنیادی مجمع‌های سیاحی، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، راه تنابی، مهمانخانه و آسایشگاه‌ها و دیگر انشاءات سیاحی با مرام ادامه دارند. با مقصد باز هم بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و هوسمندگردانی صاحبکاران خارجی که به اقتصادیات تاجیکستان زیاده از $1 میلیون آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌نمایند، روابط بسیار کرده 5 ساله و برای سوداگردانی رفت و آمد هموطنان برون مرزی که زادگان تاجیکستان میباشند، روابط بسیار کرده 3 ساله داده می‌شود. سالهای آخر در تاجیکستان نظام ساده کرده شده روابط برای شهروندان 80 کشور جهان جاری گردیده، شبکه یگانه الکترونی به کار انداخته شده است. طبق ارزیابی سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی، حالا تاجیکستان از لحاظ نظام ساده گرفتن روابط نوعی سیاحی در رویخط 5 کشور پیشرفت جهان موقع 4 را اشغال می‌نماید. عین حال قانونگذاری مملکت مهلت بقایگیری شهروندان کشورهای را که با جمهوری تاجیکستان نظام روابط دارند تا 3 روز معین نموده است. تجربه و آموزش نشان می‌دهد که مهلت ذکر شده برای شهروندان خارجی کافی نیست. از این خاطر حکومت مملکت دایر به مسئله تا 10 روز کاری دراز کردن مهلت بقایگیری در مقامات کارهای داخلی قرار دخلدار قبول نمود. برای جلب هرچی بیشتری سیاحان بر شهروندان دولت‌های خارجی روابط نوعی سیاحی بسیار کرده تا 60 روزه فراهم آورده شد. در دوره این چهاربینی‌ها برند سیاحی تاجیکستان وسیع ترغیب و تشویق گردیده، با تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی در سمت مطابق‌گردانی محصولات سیاحی مملکت با استانداردهای بین‌المللی همکاری باز هم جانا کرده می‌شود.
راهاندازی ترتیبات الکترونی دسترس نمودن روادید و رجای بی‌روادید با 12 کشور جهان، عملی گشتن نظام ساده کرده شده روادید با 112 دولت، اینچنین از بین بردن به قیدگیری داخلی سیاحان امکانیت می‌دهد که سیاحان و شهروندان دیگر خارجی به مراجعت به نهادهای کنسولی تاجیکستان در خارج کشور طریق آنلاین روادید الکترونی دسترس نموده به جمهوری ما سفر نمایند. طبق ارزیابی‌های بین‌المللی نظام روادید الکترونی تاجیکستان با پنجگانه نظام‌های بهترین پیشنهاد روادید وارد گردیده زینه چهارم را سزاوار گشت. در تاجیکستان سهم مقامات قدرتی در تامین امنیت سیاحان داخلی و خارجی نظررس بوده. تامین استراحت و سیاحت به خطر سیاحان همیشه زیر توجه خاص قرار دارد. از سال 2018 این جانب در نزد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شعبه ملی سیاحی فعالیت می‌کند. همکاری و رابطه مستقیم میان این شعبه و شرکت‌های سیاحی براه مانده شده است که در تامین درخواست‌های سیاحان سهمی بارز دارد. اندیشیدن تدبیرها برای تامین به خطر سیاحان یک از هدف‌های استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 محسوب می‌شود. سال 2018 شعبه ملیسیای سیاحی در نزد وزارت کارهای داخلی تأسیس داده شد و حاضر باشد ریاست اکولوژی و سیاحی نزد وزارت کارهای داخلی می باشد. کارمندان این ریاست داننده زبان‌های خارجی می باشند. در 5 سال دستور هدایت‌های سرور دولت به خاطر تجلیل سزاوار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی در کشور بیش از 30,000 انشاءات‌های مهم به استفاده داده شدند. 30,000 این در یک کشور باز یک کشور نو ساختن است و در درون همین قریب 70% اینفراستراکچوری که ساخته شده است و ساحه سیاحی توأم است. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده فعالیت شرکت‌های سیاحی و سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی سال به سال گسترش یافته هزارها جایهای نوی کاری امروز تأسیس داده شدند. همزمان در مملکت صدها سوبیکت‌های خدمت‌رسانی سیاحی و شرکت‌های سیاحی فعالیت نموده ایستاده‌اند که به مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی خدمت می‌رسانند. در سمت جلب سیاحان خارجی نیز پیشروی‌های نظررس به دست آمدند. جاری گردیدن نظام روادید الکترونی، توسعه نظام بی‌روادید با یک قطار دولت‌ها و سوداگردانی رسمیت واردشوی برای افزایش جریان سیاحان مساعدت نمود. تنها اگر به نشان دهنده‌های آماری نظر کنیم، تنها در سال 2025 به جمهوری تاجیکستان زیاده از 2.1 میلیون شهروندان خارجی وارد گردیده. از این شماره بیش از 1,700,000 نفرشون همچون سیاح به قید گرفته شدند. به خاطر مهیا کردن شرایط معاصر تعلیمی برای تربیت متخصصان ساحه سیاحی در جمهوری در زمینه دانشکده صاحبکاری و خدمت، دانشکده بین‌المللی سیاحی صاحبکاری و خدمت تأسیس داده شده است. عین زمان در 20 مؤسسه تعلیمی جمهوری متخصصان ساحه سیاحی و خدمت رسانی آماده کرده می‌شوند. اعلان گردیدن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بر رشد سیاحی گاسترونومی زمینه مساعد گذاشت. خوراک‌های ملی تاجیکی از نو احیا گشته، سیاحان داخلی و خارجی از لذت طعام‌های ملی بهره می‌برند. در جمهوری تاجیکستان جشن‌های نوروز، مهرگان، سده، تیرگان، عیدهای عسل، سیب، کدو و دیگر جشن‌ها همچون برند سیاحی با مقصد جلب بیشتر سیاحان ترغیب گردیده ایستادند. تاجیکستان چون مکان زیست گوسفندان کوهی مارکوپولو شناخته شده، برای رشد سیاحی شکار موافق ارزیابی می‌گردد. غیر از این در حدودهای طبیعی حفظ شونده مملکت نوع‌های گوناگون و نادر حیوانات موجودند که هزارها دوستداران شکار را جلب می‌نمایند. حفظ و پاپولیاسیای گوسفند مارکوپولو، بز پرمشاخ، گوزن کوهی بخارایی، خرس ملا و دیگر نمود حیوانات نادر امکانیت می‌دهد که در جمهوری شکار این نوع حیوان براه مانده شوند. جهت انکشاف سیاحی زمستانه در منطقه‌های علایده جمهوری اینفراستراکچور آن نقش مهم دارد و برای جلب سیاحان به رشد این نوع سیاحی از تمام امکانیت استفاده نموده ایستادند تا نتیجه های دلخواه به دست آید. تحلیل ها نشان می‌دهند که اگر سالهای پیش تنها در فصل تابستان سیاحان زیاد تشریف می‌آوردند، امروز در نتیجه تبلیغ و تشویق امکانیت‌های سیاحی کشور در بازارهای جهانی ساحوی در همه فصل‌ها از جمله زمستان و بهار گردش سیاحان در حال افزایش قرار دارد. برای رشد این نمود سیاحی، مجمع لیژرونی و سیاحی سفیدره از مهمانخانه 4 آشیانه زمانوی، نقطه نگهداری برفگردها، طربخانه و مرکزهای سودا و موضع‌های لیژرونی و برفگردی عبارت است. در مجمع اینفراستراکچور
иловагӣ айвони кушодаи барбекю, мағозаҳои хӯрокворӣ, фурӯши асбобу лозимоти лижаронӣ, нуқтаҳои иҷораи лозимоти лижаронӣ, барфгард ва ғайра сохта шуданд, ки ба хизматрасонӣ бо сифати сайёҳон мусоидат менамоянд. Содагардонии низоми раводид ва сиёсати дарҳои боз як аз омилҳои асосии рушди соҳаи сайёҳӣ, татбиқи сиёсати дарҳои кушода мебошад. Тоҷикистон низоми гирифтани раводити электрониро ҷорӣ намуд, ки барои шаҳрвандони даҳҳо кишвари ҷаҳон имкони осони сафар ба Тоҷикистонро фароҳам овард. Соҳаи сайёҳӣ дар солҳои истиқлолият ба манбаи муҳими рушди иқтисодӣ табдил ёфт. Сайёҳӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳибкории хурду миёна, афзоиши даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ мусоидат намуд. Дар минтақаҳои кӯҳӣ ва дурдаст хонаҳои меҳмонӣ, марказҳои ҳунармандӣ ва хизматрасониҳои маҳаллӣ рушд карда, сатҳи зиндагии аҳолӣ бештар гардид. Сайёҳӣ инчунин ба рушди соҳаҳои нақлиёт, савдо, кишоварзӣ ва саноати хӯрокворӣ таъсиси мусбат расонид. Давоми солҳои охир теъдоди сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ афзоиш ёфта, Тоҷикистон ҳамчун кишвари амн ва дорои имкониятҳои васеъи сайёҳӣ бештар шинохта шуд. Дар зарфи 35 соли истиқлолият Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ муаррифӣ гардид. Иштирок дар ярмаркаҳо ва намоишгоҳҳои байналмилалӣ, форумҳои иқтисодӣ ва сайёҳӣ, инчунин ташкили ҳамоишҳои байналмилалӣ барои муаррифии иқтидорҳои кишвар мусоидат намуд. бовар дорем ки дар оянда низ ин раванд идома меёбад ва Тоҷикистони азизи мо дар давраҳои минбаъда бо ҳамин суръат агар мо пеш биравем, боз дастовардҳои бештар мекунад ва боз фикр мекунам он рӯз дур нест ки то 4 миллиону 5 миллион нафар сайёҳонро мо бевосита қабул кунем, дар сатҳи баланд меҳмондориву меҳмоннавозӣ кунем ва бо хотироти хуш бираванд. Ҳар ҷое ки меравем, вақте ки Тоҷикистон мегӯянд Эмомалӣ Раҳмон, ва ё ки ҳар ҷое Эмомалӣ Раҳмон мегӯем, мегӯянд Тоҷикистон. ё ки шиёри сарвари давлатамон ки хеле пурифтихор имрӯз аз забони хурду бузург садо медиҳад, Тоҷикистон ба пеш. ҳар ҷое ки агар суҳбате карда бошем аз забони ҳамон мардумони хориҷ ё ки меҳмонони хориҷӣ ин ибораҳоро мешунавем, хеле ифтихор мекунем. яъне ки дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ мо роҳи 100-солаи давлатсозии миллиро тай кардем ва дар ин раванд як бахши муҳим рушду такомули соҳаи сайёҳӣ буд, ки имрӯз аллакай мо натиҷаашро бо чашми сар дида истем. дар партави сиёсати созандаи пешвои миллат ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои оянда низ соҳаи сайёҳӣ боз ҳам рушд намуда, ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи худро ҳамчун яке аз самтҳои ҷолиби сайёҳӣ дар минтақа ва ҷаҳон таҳким хоҳад бахшид. дар солҳои охир ба рақамикунонии соҳа низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардидааст. рушди сомонаҳои расмии сайёҳӣ, истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ, таҳияи маводҳои таблиғотӣ бо чанд забон ва татбиқи технологияҳои муосири иттилоотӣ имконият доданд, ки Тоҷикистон дар фазои байналмилалии иттилоотӣ боз ҳам бештару беҳтар муаррифӣ гардад. имрӯз метавон бо ифтихор гуфт, ки соҳаи сайёҳӣ ба яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ табдил ёфта. дар рушди соҳибкорӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, рушди минтақаҳо ва муаррифии фарҳангу тамаддуни тоҷикон нақши арзанда дорад. идеяи таъсис додани намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ бевосита бо дастгирӣ ва ташаббуси муҳтарам раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба роҳ монда шуд ва имсол соли сеюм мешавад, ки намоишгоҳи байналмилалиро мо дар Душанбе баргузор мекунем ва ин намоишгоҳ, яъне DITE, Dushanbe International Tourism Exhibition, бисёр роли муҳимро бозӣ мекунад барои рушди соҳа, барои таблиғи кишвар, барои таблиғи имкониятҳои шаҳри Душанбе, таблиғи инфрасохтории сайёҳии шаҳр ва натиҷаи солҳои гузашта нишон дод, ки баъд аз гузарондани ҳамчун намоишгоҳ, чӣ хеле ки мо медонем, намоишгоҳ шохаи аслӣ ва муҳими рушди иқтисодии кишвар мебошад ва дар ин 2 соли охир мо ба ин натиҷаҳое расидем, ки баъд аз намоишгоҳ бевосита ба роҳ мондани кӯчаи сайёҳӣ дар боғи Куруши Кабир мусоидат кард. баъд аз намоишгоҳ ба роҳ мондани парвозҳои мустақим байни ҷазираи Киш ба Душанбе ва аз Душанбе ба ҷазираи Киш. шоҳрои Помир, Гулҳои Сарез, Искандаркул ва Қароқул, инчунин минтақаҳои табиии нодир таваҷҷӯҳи расонаҳои байналмилалиро ба худ ҷалб намуд. як қатор нашрияҳо ва созмонҳои байналмилалии Тоҷикистонро ба феҳристи беҳтарин самтҳои сайёҳӣ шомил карданд.
امروز برند سیاحی تاجیکستان با شعارهای بین‌المللی و برنامه‌های معاصر مارکتینگی در سطح جهانی معرفی می‌شود. در مجموع ساحه سیاحی جمهوری تاجیکستان در ظرف 35 سال استقلالیت با پیشرفت‌های نظررس نائل گردید. از یک ساحه دارای امکانات‌های محدود سیاحی به سمت مهم اقتصاد ملی تبدیل یافت. تشکل زمینه‌های حقوقی، رشد اینفراستراکتور، تأسیس کمیته رشد سیاحی، معرفی بین‌المللی، احیای هنرهای مردمی و رشد نمودهای گوناگون سیاحی از جمله دستاوردهای مهمی دوران استقلالیت میباشند. تاجیکستان امروز همچون کشوری دارای طبیعت ناتکرار، میراث غنی فرهنگی و امکانات‌های وسیع سیاحی در جهان شناخته می‌شود. در آینده نیز رشد استوار ساحه می‌تواند با تحکیم اقتصاد ملی، تأسیس جایهای نوی کاری و بالوروی آبروی بین‌المللی کشور مساعدت نماید. در نتیجه نظرسنجی‌ها و ردبندی‌های بین‌المللی تاجیکستان همچون کشوری امن‌ترین و مکان سیر و سیاحت اعتراف گردید. تنها دوام 10 سال اخیر در رشد ساحه سیاحی مملکت یک قطار تحولات جدی به میان آمدند. از جمله سال 2007 تاجیکستان عضو کامل حقوق سازمان بین‌المللی سیاحی گردید. امروز تاجیکستان در بزرگترین نمایشگاه‌های بین‌المللی اشتراک نموده امکانات‌های سیاحی مملکت را به جهانیان و دوستداران سیر و سیاحت معرفی می‌کند و نتیجه همین دستاوردها بود که جمهوری تاجیکستان توانید شماره سیاحان را تا 2 میلیون نفر رساند.